Why media? Aye. Why media? Your best YouTube channel. Yeah. Why media? Why media? Why media? Your best YouTube channel. Nga kembe kajja kituufu why media is your best YouTube channel. Nga wali muli kumbona awaife no TV birungi nkyaliro ku mukyalo ono ekirabira hajira mu bitundu byena Kalama mu district Iganga ng'emboozi eri eno bambi tinungi hajira okumukyalira nawulira amawulire nti okulira ku njino nti ena kuyali mu nningi era nga bambi yabe yatandise oba oliawo n'okufuna ebikemo nga kati oba lwaki tiva mu nsi eno bambi wabula ng'ekimutuusa wano omwana we gwe yazaala gwasinga kwenda ino ow'obulenzi bambi yafuna ekirwere kikaali kutegerekeka era ng'ono omwana wa myaka 3 wabula jasi mu wiiki ndala yafuna ekirwaire nga amaiso gafuluimeyo. Oh my god, omwana ono amaiso gafuluimeyo gabuti balubu nga oli kubona balubu tenga gasta deni gatandika n'okusanka omusaayi. Omwana ono ali mu bulumi bw'amaani wabula ng'embira oli kugibona ya bwavu bano bwavu bulo bwavu bwene bule bwawulira obwalagirwa n'obuli obw'omukyalo ono embera tinungi kyofuba nankobye nti abankobera ati abere atandise okufuna ebikemo lwaki tuva mu nsi lwaki nze omwana gwali naye yenka bambi ow'obulenzi Ryan niyafunye obuzibu buno hajira nga wanatukobera yajja mu idwaliro eikulu liganga bamukwata embera tugisobola abasawo bamukoba yeyongereyo mwene kiyasalawo kwira waka yakati kambe wano tomana so nemboozi endese wano wabula oli kwa why media bakali ku subscribe. Please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira owe febe sedo wikado mami mu buzibu bwoli nabo akugemereko obuzibu bano bwene nabo obuzibu bwa mwana wange olembera deni naddo. So nendo tukobere mami omwana ono wamuzaala otya tutandikire wali inuma tufune ekifaani bulungi wamuzaala otya omwana ono wamuzaalira wa embera yali mu ngoma z'okumuzaala? Omwana ono namuzaalira mu kiriniki dinene do mukyala yeti yalina buzibu bona era namuzaala nga bambi omwana wange mulamu bulungi namutwala ne ku kanso banfuna ekipakalati ekya poliyo. Kiriniki edo mukyalo oli kutegeeza bano bamama bamunenwa bana abali eno abakolera eno mu byalo abazaalikiza mu kyalo traditional birth attendants bamunenwa. Kati yanavaayo yabanga era embeera dakulire mutimbi. So mami nendo tuwe ekifaani nga tukali kweyongerayo wamuzaire eno mu kyalo embeera yali atya obulamu obwali butya? Bwali bulungi nga bera bweyagaza nga ti bubi. Kati ekingamye nakumona kweditali dawala era ekintu siso obuzibu okwenda okwefunisaako obuzibu obwendi nabwo bwa mwana wange amaiso gaida tigaida nti oba galwalirawo gaida gasiiwa mu lunaku lulala amaiso gatandika okwaka ati balubu kyokka bambi mbaire nketegereza gafu kumwike gona awo ni ebirowoozo byabanga biri kuntambula mu kujja mu idwaliro. Okay mami tujja kujjayo nende ensonga eno anjitegeere bulungi kyenda kulumuka oba oliawo emikutu gyaife gino TV daife dino okubaako n'abasawo wategeera engeri y'olukwinonolamu asobola okutegeera oba oliawo ekizibu yafuna akanamba yatukubira yakati ekizibu ekyo nsobola okkikolakwe kyova nenda ngezaaku okubuuza mbone wabala okumuzaala omwana ono okulyota mu myaka gine 3 abeere ng'ali bulungi ngabona ngazira buzibu bona era ngatambula ngabona
era ng'alya yeyagaza ng'azaana era ng'azira. Kati ekirwaire kino ekyeidawo mu nnaku dino ibiri editawulirize nti oba mwezi oba imeka nekirina amaizi eino era okunfunisa obukosefu bwene nabwo ku mutima bwentaidi kyova ndikwekubirira enduulu bantaase kuba ni taata w'abaana tiidi yajja olw'embeera detaalimu eddamutuuka kuyagaba aye n'omwana wange ow'obulenzi gwendinga naye kale n'ekitalo kyendiwulira ekyamaanyi eno ekiri kuntuusa okwekubirira enduulu bantaase. Kale tugajja n'emboozi y'omukairo ono Hajira ng'atwaliraku eby'omwana we Ryan Nsada amami n'endo tukobere amaiso gano gaida gatya? Gaida nakutandiikiriza kusiiga gasiiwa okusiiga omwana yaliwa yali alambaire yali ali kuliya kintu kino kyatandikira gwali musana nga tigwali alambaire gwali musana ku ssaawa daali 12 ed'eigulu ngatandika okusiiga bwajokeera kunkyo ng'asiiga kati kebukeera kunkyo olwandibaire nti lunaku lwakubiri amaiso ago gatandika okukya kunkyo nga gali kwaka oti balubu ng'ekyokusiiga kiviirewo gali kwaka oti balubu nga woba kuliya obone kitangazo oti balubu era nga wabakulu wabanga ali ere munda oba ali kuluya ng'ogabana gali kwaka era nga mulomana oti oba lifuwiike bufuuke liri mu kituli oba ndirirwamu n'eri ku liiso gombi. Katonda wange so ova gano ng'obone ekizibu kino wajjaiganga hospital wotuuka abasawo baakuba ki? Kati we natuuka bankuba kigana amaiso bo tebabonanga ku maiso gaaka ati bo tibagabonangaku weyongereyo. Kati mu kweyongerayo engeri ye nali mpunze nane byange byonna byabulira mu nsawo nabyerabira ebiwandiiko eby'omwana byabulira mu nsawo natuuka n'ekyokola kyambula nga nzira ssente bwendi nga bwoli bwendi. Mu ddwaliro bakuba ojeewa wajjaiga hospital baba basindikawa? Bali bansindiika Mbalala. Ewasala waire waka? Ndire waka nga nzira ssente ediri kuntuusa Mbalala. Butigaka kasokwaire omwidda ndaba obeera omulinga ku bulingi kati ng'era kuba olw'obugafu bwendi nabwo nabire ntandise okutema ow'emitindo kyamanda memala entandiikiraawo nfune ku mwidandaba kwembe mwidandabemu kuba nga bwendi otema emiti otandike oyokye emiti gikalali okungaani oyokye mala otwolemu amanda yese ndiri kujja okuva mu manda nsawo emekedi gy'okutuusa Mbalala anti era lwambeerwa eriwo ng'era neri kuntuusaawo kuba nga nzira bwendi nga ntuusa agakoma nzira kyenaatunda nzira kyakola ki kyova nkoba nti kantema emiti egyange ntunde nfuna esente wakanaava mukonakona mbe nga ntandiikiraawo nfuna obuyambi. Nendo nkobere weenaawo tuweeku ekifaananyi omwana mu mbeera yalimu ali kulumizibwa atya iwe ng'omuzaire wawo obona nti kuba mwetayogera nze nva kumubona kukuwale atambwire yava mukasana yajja kunumba yesiira okuyawulirisa ng'ali kulinga wansi n'ategeera nti ekikoba tayinda kasana era gali kumuluma so tukobereko ali kulumizibwa atya? Bambi gali kumuluma ino kuba gamuluma era gatandika ofuka omusaayi yasaatuuka yeewumba yeekubira yaalira bambi buli waalira zeena ntimbuka naalira olw'obulumi obw'ekitalo bw'aba alinabwo ntimbuka naalira kuba taliya saawa n'okwetonza okulya kuliwo omuwa emmere yatalya tagenda ye nga bambi nzira na ssente dinaakola ki dinaamugulira amere yaba ali kwenda ekiseera ekyo kati naasigala ngaawo ebulamu bwange embeera dange nga tidaamulembe era nga niwulirisa ekyokola kunsi ya Mukama eno nga tiidi. Amanzi bintu bizibu so mami okwenda buyambi ki butisaawe n'abayenda okuyamba ku mwana oyo webayengola alumirwa ayandi kuyambye ki buyambi ki bwoli kwenda?
Pinanze bangemere ku mwana ngoyo baba na idwaliro lyona lyobe banambe batwale abenga batasibwa abamutolamu bamutolemu abenga muzibe ayenga aliwo kuba n'omwana wange omulenzi ntegere abawo omutulu omule mastiro omugenzi Katonda wange. So embeera nayo ti birungi bambi ewa mu Kairo ono bagira babasindika baje Mbalala hospital wabula nga wali kumubona mukazi waito mwavu azira kalinako musada yava waka onaba wano yenka ni mama ni baba aye ino mukyalezira kyakola nga wowulire abaye kulowooza nti oba ajayo kye kumanda bamukuba ajje mu idwaliro yasala okwira wano waka era abaire amaze wanibanga then eriyo omuntu yabaire nga idiko ku namba yange nga yambonako ku wayiwayi yantemyako olw'omukazi embira yabairemu n'okwida wano bambi ayiga kuno ebigambo bitono ekiriwo obanga oli kuno obuyambi bwosobola okutuyambako kuno mu Kairo ono tuyambeko kututaasa obulamu bwa Rayani omwana we omulenzi bambi gwasinga kwenda yiye mama Rayani ono ategeeza kyere kyoli omwana we ono omulenzi bambi omwana wange tumana oba weyandikuze yandibairemu kwekyomugazi kuba gwende naye yenka nazaala omwana omulenzi owokubiri yafa kati ndiwulira omutima nga gundi bubi guli kundokyerera kabiri omwana wange ow'obulenzi oyo okuboneka nga naalikola ki naali kunjaku awo naawulira ekitalo ekyamaani kuba niwe ndogera nti mbuka naalira no guma tumalirize ndakuva omala olire mami guma tumalirize buti kyenenda okutegera mami omusaada ono mufamire ye oba owaimwe yaliyo ku omwana omuntu yavayo yaliko kuno obulero bw'amaiso ne gafuluma kuliya bambi tiidi kubanza omusaada ono okwida wano okumufumbirwa natuuka gano waka gaaliwo aye sizala wange yaliwo era abaaliwo tibaali balwaire b'amaiso yo owundi yalwala mwamukono gwafaayo obuzibu obwali ku mukono bambi bamutega butege yafanga mukono mulwaire yafa nogwamuyita sazalanga owundi bamutegera yali akola mu faamu yafa nga tayogera nga avusi kasiru ono kiro yekyamunda omukazi yafa kale bambi kakawano nabanga ndiwo zenka nenaku ey'ekitalo yatuuka wanowooza ku mukama wange maanumukeku atambula agabe n'ensinga ensi emuzinzeeku azira baba we azira muganda gwe betubaire nga betuyidingana bajja ofuuka balata baife nabo betulikola ki betuliziika gwali bwali azira gwagayira baba bawaawo basenga bawaawo bwali yazaalibwa mulala ku baba we ekitalo enaku yetulinayo. Okay, kale bambi yene emboozi y'omukyalo ono kagira oba n'obuyambi bw'osobola okutuyamba bambi otuyamba bwona tugeitiise tubone nga tusobola okuyamba ku omwana ono ave wano waka tumutwale mu idwaliro nekiriwo amaiso omwana ali mu bulumi bw'amaani naineno amaiso gafulumayo gati agandi gatandise okusanka omusayi gali oti balubu gayaka so nembeera ti nungi ebyo so musobola okutuyamba kuku n'obuyambi basebo ne banyabo tutaasira yani tomana oba oli awo nze niwe tusobola okutaawa ensula empyaka twayamba twakyusa obulamu bwe kwa mama yali kukoba olw'obulumi bwali mu nti oba oli awo niwe bagamutoolamu n'asigala muzibe abaano n'omwana we yalingangako
akusinga omwana okufa. So nembeera eri wano. Leeta kuko omwana otubone. Leeta kuku mwana ono tubone. Muyemereze wano. Ryan. Muyemereze wano we mami. Ryan. Ebikuluma. Ryan. Kisinga akuluma. Kisinga akuluma. Maiso gali kuluma. Ryan. Ebikuluma. Bida kuona. Kale. Mama. Okay, mami. Kale, yo ni Ryan. Ebimuluma akobye mu bida kuona. Bida kuona yazira kasente. Oba bijja kuona bitya. Ryan bijja kuona bitya ngulira kasente. Ryan. Kobo abantu oti mumpe ku buyambi mpona otumunambe mpona amaiso. Yogera bawulire. Ryan. Kobo oti munambe mundi dandabe. Kale bambi oyo ni Ryan tumuyambe bambi awona amaiso. Tumuyambe. Kale mami oyo mutereze ku kubambi. Oyo no omwana alina obuyambi asobola okutiyamba bambi. Tomana oba oli awo asobola okuterera bali eno mu kyalo mu bitundu byena kalamaiganga bazira ku buyambi bwona. Obwavu n'obwavu wano obwavu buliwo era ndi kubulira buli kuwuna buliwo obwavu buliwo buwuna n'okuwuna ndagene mama abaira yanikegalo babusoya bwesoya buli awo tidinga busana okuva mwera afukiro. So tujja kuswikano abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos.